Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. Utulai na o tumatanga, matakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, matakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, parwhakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nio whai o tupua. Ko kore ke hu whangamoa I he talamalo e whanua, kau mai ngahi talawhatapu kotope, o ku ma whangau e atua ki he polokalama FATUFONUA fo au, ka atai whainga maari e koe ni ke whahau koe tau polokalama koe ia ki he wikini. I he nepehe neongo o ku tomu e tau polokalama me taimina e tuku atu, ko ma kore whamore more at ki ti mautolu, koe ngahi whatongia,
o ku fuesia whafonga tai whalaua pe ku koe whainga maari eni lava ke ata mai whafonga ke whahoko tau polokalama koloa pe ku lava o mao ki taimi ke lava whahoko tau polokalama he weekend ke whawhatala noa atu pe mo kawat mo ki mo tolu. Ine pe ko whiwhia ke tatai le rei ki mo tolu kainga o ku mo o se lava makila toni ke tau kamata ia tau polokalama koe ki he weekend pe he mo ki mo tolu kotoa pe te mo toki mamata he polokalama I hamo whainga maari ku ate tai loto mawhana, tai loto whiwhia mea deo pa mai whafafonga o tangata whitu paula piveni piukala ke te mo tolu kotoa pe. Taim tatau ko loto ke tai lerei ai whafafonga he laine piveni malo mo ta mau he whiwhini ko ilo I pe ko ngahi taimi whemo kina alahi en ke te koe ka ku whamalo atu he lawa ke mau hao taimi ke whahoko e polokalama FATUFONUA ki he weekend. Mo fefe hake piveni, fefe hake ngā ue kua hoko I tongana. Malo picholo, malo mo whai maari e. O kore toi peke u whaka toi pe whatapo koia. Koe atu ngā beni. Koe neo kato pe whi moi ki nā solo mahuinga pe ki polokalama. Kanau toki tau mai mi wawa. Kanea. Nau kulawa ki reunion e mau koristu tuku. Mo whake mau ngai scholarship e a kololo tonga. It's a form of giving back. Mau ki to wako na nau I muri mo. Mo I tonga ni pena nau voluntarily tui ke popo at ke mea na ku kamatai no whawhia e ke lana ke nau tana tuonga o awo te ki scholarship e tolu nima. Ke whakamanatua ke tau na mau osi mai me api ako walfitu. Kana lote mau koristu tuku ke nau follow on pe mau ki tau ako. Kana mau lawat ki wawa. Whai whatongi ako yamba koe. Koe whoki mai ni o whinga ke lawat mga whema o ngahi mea whaka kere mea whaka hopo mea whaka tai whi maari e kakai. Ka koe taim te tau pe ko whia te ko whamai mone o ko na moni o lahi ai kakai unau o overlook te nau whanki whema o nao mai. Ka koe ko uhinga e ko kai ke mea ko uhinga pe fulahi pe u mea wai. Ka koe whainga whakaukau whue au whepe te ka pe he mea ko ia habe mea lava tuia. E koe anga e ko anga I whakaukau ke mo ui habe mea lava tope. Kui kai nai kai lava taimina uai mau ki folau ki he COP29 mea ko ne climate change. Nai ki a mi holo mea ko na toki federea pe he whiawhini. O lava. Kako fufa taimini ke walo wai he ki ngai whatahalahi peheni. Me he kauwhawhonga wharearea. Kako mahui ngai he ki wholau koe a solo he koe. E kulahe ngai whono e Pasifiki e unau protest e ki polokalama ne climate change. Koe nau protest e unau pehe. There's a lot of empty promises and inaction he. Ngai foi tutu koe ni. Ai o sa ia he ne hoko. Ke hoko ia ko whainga asenita he negotiation table. Ke maulivile ai. He ko kamata ke more confidenia ngai me pahe Pasifiki. E foi organization koe ni. Moe anga no whaari mai ngai panga lalahi. I he climate change. Whanki initiative koe aka koe ke asimaha mea. Ai nei tuk maua dio mau lava o whalau mau. Ai ko au mo tongata pongo fulu mo iwa tata. Mo se wharearea, me wharearea. Ma koe pe mo office ngau me wharearea. Kau mau lava to au.
o ku ai mau forward sene aloi ki tupai aloi ki fitu goni o Azerbaijan I o lunga ke pe Iran fitu gon fai tau ka koe whawhiwhiau o ku mawatu o overnight I sene pia ku ofa mai he haikom Australia ai ni koi tonga ni tikite si o kapuru ka mawatu ki hopo si o kapuru ai mate matonga ai to mawatu ki alu ai pe ki whatahau o whai I paku I Azerbaijan ka koe atunga ben whenga holope ke whai umea koe malawa ke whai ba tautolo ia te mea wala tautolo I ka kou whamama ke pena nau whenga mai whi mai toko ni he mai whitu ke ulawa te mea ulawa pa toia te mea toi ka koe angai moui Koe mai no pito piven koe hange koe whamatala koe whai hange koe whataha mahu inga koe mana ki ke mo lava tu ki ai koe kawe inga lahi whoke ni kawe inga whamamana lahi whoke climate change mga he wesia pia koe ki whoke tau pehe o ku mahalo koe whanki whanua koe ni kamata ke nau protest ai whakau kau ko nau wa una toke fo I he tamani alu pate holo ai ngahi wesia koe ni koe whilili wake ea o alu ke whakalalahi ange pe alu wesia me whanki whanua tato whitau tolu koe ni whahai mai koe ni Pasifiki ka koe lahi ngahi palomes ke whai e ha me ha ka koe ke au mai ngahi toko ni pe koti wange ko whamatala koe koti ke tahe ngahi kawenga mahu I ngai o ku au ngalahi apit ai wholau koe kumo whai ai koe wholau koe ni kumo whahau koe mato koe wholau pe ia ai aki mo tolu ka whafonga whale area ki ai koe ka wholau apure anga I o koe pe kau wholau e apure anga anda ia he pudanga ko mau tolu koe ni wholau me whale area o ku funding ia he UNDP koe ia pe o ku mawhana bagi he alu he wholau koe ni ke ulawa o maku push ai fufoi issue koe ni he koe issue whamamana pe koe uape he koe o kulahi hane ko Papua New Guinea o protest a Papua New Guinea kana ku lawe wai me ritia ai protest ko Papua New Guinea ko empty promises but more in action angai he ko tautol foki he Pasifiki ada innocent victims ai ko tautol au tau ino noa o ngahi action ni o take ni ngahi funua lalai ka koe tari koe pa nawanga o fowete me ke se falea toton ke te reconsider tongani koe tari koe se ako pe o pe me riti ai we can't afford to miss out from the negotiation table kai lava o me koe ni ke mau privilege ai ke mau ngau ya ke ngai makatunga ngai fonua ko nau foi kon money for this is a fine line. There's a fine line ke tau pehe. Kapau awatu o osete hange koe ngahi whakataha ko ni pa tau fo tau hoko mai o ku whakata mai funding. Te tau lawa rewa pehe o ku si e kātake a Papua New Guinea mo. Si mo ngai whituat koea. Sai. Ka paure wa ya wa to o se mata ko dia tau fo o kai pe ke ha me ai pe te tau be wa Papua New Guinea mo mea fa ki fo no ko ni a ko tonga ni kai na lava read the signs the sign was there kai pe ke fa ai ko ngao pe but there is a fine line ke tau lava determine ko ka sai ne ho ko ke lava fa ya ka he kona moni o koe me uritia he complain ko koe me Papua New Guinea mga whanua koe. Koe ahake ai kopu, tau pehe kopu a fit, kopu a walu, kopu a iwani. Mo tala i pe ai trillion, ai billion and trillion, millions of dollars. Ka koe taimo ko whai application ke to maha sirini ke
kaunda ake ngahi impact I konu fai ka o tala mai le vai o fai ngata excess ki ai o wai be mo ni ai pero nga fai ngata ko nga COVID tau mechanism ke space mai ai pero fai ngata ko pe ka sirinia ka ko nau I ko yo pe ke fa manaki pe nobody knows ka wa ia fe ke walo ke ka he fata ko ni ke o better understand mo ki skuta na isa nge foi organization ni be Koe. Ko tui koe, osko mo whakataha, tau toki lawa o tala noa ke ngahi isiu te mo walo o tala noa ke ai ha whainga polokalama a muiang. Ko mea whawhia whakataha me he whatala noa ko ke whai te mo lawa o mamata I he whai nolo. Na mo iai whoki he pool game. Pene ngona kai ke ikuna timi, toki ikuna whina dole na whao ki nusilani, ka koe whai nolo en na te whoki pe, pa ko tau tui pe, ngari pe, ai biha whainga maari tau whanau, o kai whoko ha timi, pehe ko haki timi ange timi o ko aike na whainolo, ko fu timi hau ia I he akapuluri ki, ku te teo na whainolo, ko mea mahu I ngā koe, lawa kia ha mo ki taimi ke mo wafe ai I he whainolo, o mamata hai wainga koe tau whanau piveni. ko ia ko tonga tapu ho fulu mo nuia taha de mau ka to ai foi tau tol tau I Brisbane tau yo kala ni mai tau ko ni sene ko ene o sai prior commitment ya kia ki he koristu tuku penaku fa papa ya bite ya Ko ia. ai na u fa ke ngai fa ki he tau go yo kala ni ka ko ni pai coincident be ma alu he fola go ni a de mate fo wa to o sio tau ai ka ko ka kia ya solo kia ya go ko ka go a time tonga play he final o so ko be go win itself ko tau o pe tau dol and seize the moment he go ni alu fangi me go ni ko tau de lo pe tau te final a fe we never know tako fifia be he whawhainga maari I pe angai ai unfold mo te ka hake mo tafe hake ai fotu ke whataha koni whai I Azerbaijan ke Malawa ke mau fo watu ai o sio he tau ba mau togar Hoi. O sold out whakatiki te, o tui mahalo ko tau kainga tonga koe I Australia, o ku mahalo pe ku kete toi hatahe o nau api nau osika tō ke mala o popo ka kwangai ko whata noa piveni, pe ikuna pe kai ke ikuna, o silau pe tau tau ikuna, o ko whai nolo ko fu mea lahi ka tau tolu ia, mo isi ko kui ai ho tau ki fonua. Kage ko tu he ahoni pivende uafe mo ki he software ko tui ko taha ne ka veinga ko la wiki mai na hono toloi mo no kore ko ia he kakai pe ne ngo bena fai pe fatala no ki ai ko tui be mahalo fuolo maga ngai ta ua tui ko he kamata mai polkalama ne lere mai ko ia ko ngalo ia he tola ko tui ko uhinga la taha ai kore he kakai ke te whahatala noa ki ai, koe ngahe ku tautou o hake I whare area ai software, pe hao pia mea ake baremia ai whawhiu ia software, ka kou tui mahalo koe te whainga maari ni hange koe na ta whakahoko ke he kau mamata, tēnau te ta whakahoko e polokalama koe ni, ka kou tui tōtonu ke ta alumoa ki whi polokalama koe ni, ki aha no time, ke lawa o whamatala iai, ai software, koe ngahe ku, koe uwhehu I whuki he tainimi ku lawa ke o mai, o ku kei aunga koe ai software koe na mo whetong he taimi koe ia. E nai whakahoko whoke software koe ni I he taimi koe pure anga Chris Pohiva. Ka koe whehu I he tainimi koe o ku mau I loi before ki he kakai ia koe ekpare mia koe minister ko ia. Pea koe tui koe ne minister ko kune mea I mea kotoa pe hoko loto I he potunga ko. O ku kei ngā ue ake software, o ku whaingo fua nai no whamatala I hange koe whehu I ku atu, o ku kei ngā ue, pe ku kei ngā ue, pe ku toe complicated ange I he whehu I ku atu e piveni, o ku kei ngā ue ake software koe ni, talu ho mauririu ko ia I he pure anga a Chris Pohiwa, pe ku o sto o ia me he potunga ako.
Io, e solo. Io sai perché ki mo ke ta algo ke software. O Koi, ku fe fa as ke me ko ta we. koi, O fangkasi nen me puspein. Nau he koi, kapasi mai ki. Nau he kisene, kapasi mai ki sene. koi, Nau fa uri pasi mai ki sene. Ko e o mai si o tau ka hati ki tia. Ko mea ko polo uto mo dia ko true indication ia ka royal supporter very koi, noble royal supporter MMT. koi, Kaya solo te lock outi pau to lock in mai na rotonga ta tala noa o ku telefoni mai ai taha koi. ka more ko ke te whanonga ki a koe. Okay, okay, Te ki lock yeah, out pe pau lock in mai ke unga ke hoko le koi. Koi, hange koe ko mo, mea i koutu koe tahana ni hanga o tohi mai koe ke ongo atu ko osi check ia wia ai systemi pe me mea ko tui ku ongo pe, ke wakai pe ho telefoni pe hai mea ke whanongo ai, ko tui o ku ongo atu. Io piven ko na ke i loton. Sai. Ko ia. Ko me pango ia ko issue ko issue o ki fofolo. Ka ko fie lave pe o ki ko ngai. E ne kai ke o amana ki au ia. O Koi, ko o fu ko whakaukau he kamata. Ko koi, la usia pe ia ai se ko mi kakato. Pa mo tonga tapu valu. Ko inga e la whawhata no ki ai he. Ko na tai koi, mausia. Ka ko ui he dai foi se sini a fare area ni ki moini. koi, Na ko vare he to o hake he premia. Ko au o mafu o maheni a bitu pa mo premia he. Me fa nga be me fa tamaiki. Kana o vare he nga hake. koi, Neongo na ku tafiu. Ko he kana utoki I whakaukau le rei gai. He kono moni fo ko mau fe ke na ke o mau toria he. E tai whakapoto hono whakamore ke tuku hau he. koi, Pana ko vale pito he ne lau ko ya o homo tai fo ilea. Ke longo ia. He ku tala hono poto ka te ne lava fatu ha software he. Pau koe lau maari ia ke pehe ke o. Kau tala no au ke software he ko ngahe. He ku o ku whakakau I he tae maa usia besol. Whakakau I toko lahi. Ko software hange ha mea lere. Hange ha whare peko ha whahinga is a component but ka koe software is a mechanism, is a process, is a system koi, ka ko whakamalo ia pe au ia he o hake ke tau tano he mea koe ni he taimini he whai waha taimo ni he tauhanga whatonga I taimini ai hu mai ai AI can take over ai anga hono operationalize mea koe ngai institutions koi, koe palpare ma koe he isiu koe ni he nā ku koe lahi taha training I he tawha koe ni computer I he malai koe ni artificial intelligence nā ku whoki mai me he ako nau te alu ki Singapore he fellowship program ia ai Commonwealth ako ngā ue koe ako ngā ue ia factory go o whakalere robot ako ngai fu factory ngai anga ka o kai te hata ngata I loto ke te kau hono assembly mo hono putuketa ai mea koe ka koi, na ku no fo fa kau pe ko hai maka tuunga I ku alu he huinga koe ni
ko ta whaki ko ia artificial intelligence. Pea moe automations, moe ngahi customizations ko ia. Na ke whakarike rika tongani. Ke whainga poinia I tongani tene hanga hint o ko hano mahu inga hai. Kai ke. Nā ku foki mai foki. Pea o ngau he pot ngau e ako. O sio ai pea I ki he segregations. Fragmented, ai anga mea ko informations ke tokoni ke mea ko whaitutoni. Time tatau na foi time koina transfer ai he pure anga me he tonga electricity power board ki he soa laini. Na ne ke consider whakarere foi transition ko ia. O ke ilahi menu olo he nau ngahi database ke lava ko he nau ngahi billing system. Na ia lewa ai mau whenga we aki pea moe kautaha koe ni e tonfoni pea moe soa laini. O mau whaurewa konturek pea o mai lewa ka au ke hanga kume timi ke mau whau e software. Kawai pare mia haoni. Pare mia haoni kawai mo ki tamago so saya vai puna ki tamago o Timote Tavarea kawai ba mo tamago havea hikure fonua. Mana mau tokonima. O mau develop ai foi system, foi software system ke ne hanga o customize mo automate ai operation ai tonfoni. O si pe mau foi ngau e ko ia. Pea whenga mai lewa ai soa lai ni mo tonfoni ke nau hae au. Ke hoka te ngau e ke billing system ko ai billing system ko ai uhila. Ke kau mo uhila no fekta in he umea koe. Pea na mau whetu taki lewa he koe kautaha I Louisiana na nau hanga o developer software koe. Nau hanga lewa o request ka nau tope te nau lawa o mai me hui ko source code. Ke mau lawa o customize o mau whakarerei software ki he whema ua koe mo ngahi liriu he. Ko time ko ia ko ne ki liriu ai ko funky mea ai. Ko liriu me he aho ua taha ai ke apply e penalty ke foi aho taha ke aho fitu. Foi liriu pe ko ia ai ko foi whema whaka administration ia. Foi liriu pe ko ia o North America. Ki foi statement pe ko ia. Ana ko angrewa fotu o kui kai ke whakapatupoto. Toku ke alu ki he kautaha. Ke mau tānoa pau puna rewa ki Louisiana he taimua ni mako waf maa. Oa pe waf maa tol. O mau negotiate ai ke tuange mai ai source code. Kai ke nau tāri. Kai koe ke nau tāri pau tāre sai. Mo hanga rewa whakarerei mai o matawai goi no o mao he software. Kau hanga o atu, provide atu. Pea koe taimua na o atu ai koe o matawai. Pana nau hanga rewa o tamai whewhe ka pau o ate source code ke tau whenga o atu pe moau I he wheitu koe nei I Louisiana koe na mawhatai. O tuai pe na ho mai source code ko riliu e au e umea koe wheka waki. Pau hanga demonstrator ka pe. A peka foi poini utala mai rewa he purei hako koe kau ta ha o e mo source code tai to tongi. Mahino ka nau tō kai tuange ake oa te nau toi, oa te nau toi, nau confident nau tō te ulawa iau iau o upgrade, o update nau mea ke whemau e mau kauta. Hau rewa au ia ko fotu oi mea. Sai, tai moe nau aloi koe ki fisi, pia u hurewa ngau he waa koe ne, he waa sivi koe ne pasiki, he tawhaaki pe koe ni o software development ni. Nā ko hanga o whakatoka ngā I ai taim koe nei whakamapo nei mea koe
koe standardization. Ai koe katoa sive Pacificina o ake ia ki fish ke headquarter koe ni. Pau na hanga na tolo fiti e mea koe aria ke foi system. Pea koe ai mo process ai pea puaki mai rewa ai ola e nau sivi. Ana o fenga ai ko au rewa na hai au ke o hanga o understudy foi software. Ko software na fa uia he ka o papalangia ki mo ai mahalo he early 90s. Ai ko tau tano ni wafe ma fit waf ma val e ko hanga fatonga e foi processing go e mea. O wa uia ki he ai na fatonga au ha mo fatonga he tongan he pe pacifica. Ai ko hanko fatonga ai o kwa o ko foi maka fitu. Ai tau pe ko sivi me pe pacific maka te au. Au ke foi maka fitu, tai mo goku. Hu ai he foi sistemi hu mai, ka o fitu e lava. O tai me na wongo ya wai palpare mai, hanga rewa race u consent ko ya. Hau rewa o sio he pete ni o sio kawa tongan. Ko maka ta hau no he pe pasifika, ka o e lava. Ai na wongo rewa wai me ai o ni hanga e mau I extended. Me kui ko ko technical standard ai ko inga he kai ke tauhanga o qualify o pass neo ngoi pe ai go sio hanga he u mea ko ia o ne ka ko taimua ka ke sivi ai ka ke performa pe passive to get to that low ai o kamata le ko hanga ko feu I mea feu nga ko ni huanga saspo hiwa ki he va assessment pea ne tokanga I mai ai mo tafaki goni hono ai ko assessment ne va sivi tafa ai ko au rewa me va fa IT ke singa we aki ni ko no ensure ai quality o ko accurate me go ai bohanga race ki ai u issue race ke ngai na I longa au pito pe ngai mau fitakai o ai ke foi poini gon ke fatwa software gon ai ko foi software ai ko pare ma ko ai he kai ke lava ia he wai ke tu foi software ai o integrated dia intertwine ia foi process ako hangare vai se au so ngawe ake ai o mahulava mato identify mata vai o ku ai mismatch me agua ko I me au CV me aku fakamaka hangare vai se au o introduce foi motolo o outcome based learning kane hanga ngawe akirewa ai taxonomy ko solo taxonomy ai ko solo taxonomy ko foi I motolo faka education faka mamanilahi o ku ngawe aki o ngawe ke nusila ki he nau faiako ke nau foi motolo ke nau teacher sai hangare se au sia o apply rewa foi motolo ki he curriculum o peheni ko ne tana kia e experience mo ne takai e ngai fonua I Pasifiki o mahino ai quality ka fai ko ke uraki tahaya ngai quality ngai findings quality ka fai ko ke ko ua ko kau examina quality ka examina ke pe
Pe o malava le ke hoko me go ni solo. Ai go oku time go oku eke to ke fa na upena fe sivi. Wai tari go ni. To mai pe pasivia. He me ne te ke mawako e mautor. Sai ko fe I reva me ai pe oku fea. Pe oku fea ke tau pehe ku to ere ka hele soni. Lo tongo e tau sivi he me ne ke ne ako. Ai ko foi discrepancy. Pe oku fea ke tau pehe oku e to go he fisiki. Ako e hau go pe pasivi hau e me ne te ke ako ia. Sai. Alu rewa whakatala noa ke kau whai ako. Whakawhihu I rewa. Awe rewa e ngā ue ke kau whai ako. I he mea goni koe whakamaka. O ate whai whihui. Kau pehe koe whai whihui. Define photosynthesis. Pea koe ete rewa ke whai ako. Koe hae whai maka te ke awe koe ki he. Ke he ia solo. Ai whai ngai le maka taha. Ai whai ngai maka ua. Ai whai ngai maka tolu. Ai ako mene le whatonga I there is no standard. Ki hono apply hono a marking pa ko me ne malawa go hoko go hono tesi go ka fai ako ke na wanga go o seti hape pasivi mahino le vai ko na faka maka ha foi fehu o ko kai ke pesia I ha fai nga standard faka maka nga fehu ia o pesi pe ia I ene discretion mene anga pe ne ausia ai foi fehu ia maka ni mai fai ako ko ala te fai ako maka ua pe ala te fai ako maka tolu ia ai ko fehu ia anga fe te tanga o monitor I progress of education ka pau ka ke taulawa tau toria monitor ngai standard ngai quality pe sai me le vai na hanga ko sa so implement ka mata ia ko mamania te uha pe fa mata me ko ni he mai ko mamania ka ke na o na ke na fetaula na to mo para mo ni ulo aki he na ai ko tau top pe fo ke me na mai me o site ulo aki he ku na hanga na autoria o whakamahu I ngā na kau whai ako pa ku resisita kau whai ako pa wifi nga minimum qualification ia ko pau ke mitia ko pa ke toke hoko ko whai ako pa una ulawa na tolo wahe so ke kon tau tala no ai tau o ku highlight ke pasiki o kai ke fu obvious ia ngai fonua go no sila seria ko nga ko quality go mo lahe resources ke whai aki ko nia mai ko ke tau pehe te gra pe o fa mori e ko ni ko ngai ako ko siasi ala ke be ki tama o form fitu pe o si pe ai ka ke te ali ako fa ako pe te alo ako hoko I be ko fa ako I be he api ako ma tu ko fo ke taulava tau toria o timani he ko nga he ko ke tokola he tau ka fa ako ke pehe ke tau pehe ko pau ke ai minimum pa ke to hoko ka fa ako ya ka fa ako pe o ma o ne ki tau ke pa sai be ne ka si viene pa ke te hoko le vai ko issue o hinga pehe kai kehe anga nau tau pehe lava pe hau pe o ta mamata I tohia ua o ku kehe pe na mahino nau subseki tena kehe pe na hanga nau anpeke ai silapa o whai ako I ai ko whainga kehe ko ia nei hinga rewa hono fatu motolo pe develop software ka lava ke implement ai o pehe ni le vai ai o ku hanga lewa he motolo ia o kamata ia pe me curriculum pe taimi ko tau pehe ko o mai peha ngai foi topic tau pehe ko algebra ko foi topic fika ula ki ako he fika pe o mai compounded pe ia he curriculum me le vai ka fai ako ke na hanga vete hifo
unlock, unpack, ngai concept mo ngai learning outcome algebra ke ako. Aia kapau tuku ki he kau whai ako kehe ai quality of education. Makatunga beia ko hai o whai ako, ko hai whai ako une maku pusi, usia he kapau te mo whatonga mea koni. Wale pe ko seni he kakai nau whanau ki Havelu, CPS Havelu. Kono nga pe nau whanongo ki lahi kau lava koe me Havelu I tong hai. Kako kau whai ako, tau expect ako ke quality education. Le volo ka atoa kalasiono me niua au ki sai. Kau kuhinga foke tau whai pehe ko ngahe it appears o gai whai ako ne lava ia o unpack ai karikulamu o matalange ke whanau. O vale pe ko feolo I katoa kau mea ki fas. Whanau sai ai lau te ha fasi. Alu pehe, ai ko ngahi palpare mai nei whetaulang mea. Ka koe taimua nei whakaukau motolo, nei mahino he kai ke lava ia o implement motolo without a software ke ne hanga o consolidated information ni, ke mo reporte a information ni ke tokoni ke continuous improvement. Plaire motolo he curriculum. Ai ko foi topiki ko tope, o mai ia solo taxonomy o apply. O wai le volo la lahi ai fa. Maha ko fa lave be ta fa tanota level of intellect. Ai o kamata ia me o no identify components. Kono lava o describe ai ngai components. Mo lava o explain the function ngai components. Pe ko whakausi lewa ko now interrelated, interconnected. E foi mahino goia o toki viringi rewa foi level of intellect ability to analyze. Te wat whadada koe ni. Koe kapau te tangaua ke taupepe koe plans, koe fuakau. Koe whatongia koe solo taxonomy unehanga apply ke foi concept koe plans koe akau. Unehanga o breakdown fuakau ki he components. Tane lava identify. Me he fua, ki he lau, ki he sino, ki he aka, ki he wa. Ai oku breakdown ia ki te lava identify. Pa te lava rewa whakamatalai o nau characteristic ke. Pa te lava rewa o explain e nau function. Pe lava rewa ke tauhanga o articulate e nau interconnectedness. Pe meiai rewa, pe peheni rewa alu gogoe ke matua gogoe o mahino o peheni rewa. Hame rewa hoko ke fuakau mo lau ka pau te tau tae fo iaka. Understanding a function e aka, understanding a function o fiti mea e lau, te taulawa rewa o analyze ai mea e hoko. Aia koe whakakaukau ia koe solo taxonomy. It applies to every topics, every compounded learning outcomes. Aia unehanga ia o unpack ia ki he unique specific learning outcome. Bekono stoa go ai o wai function lewa software ke ne hanga o capture ai ngahi specific learning outcome ko tope ngahi subject ko tope o fa oia ke foi database foi make a database sai taimi go ave curriculum ke apiako os aratu ya os breakdown ai curriculum ia ki he specific learning outcome. Ai ko me rewa fai ako pau ke ai ko funga ke nau kamata nau fai ako pau ke rock hanga breakdown ai foi concept into components hange ko fatano kon ke plans. Ke lava tamsi identify. Hange ko fatano ko hange ko konistutone. Konistutone oku te rakihanga o mape konistutone ki hono whainga structure.
ai go wai component o vai he constitution ko bills of rights ko form of government ko inter operationalize ai ngahi institution ai ko poini ko finga ko hanga ko pau ke te hanga kita ya identify ngai component o finga constitution ke ne systematize pate sio ko na ngai function sio ke na correlation ke na inter operation ke te lava pe ka pau e kai ke ngau mate nau mau ka pau ke ngau ka pau ngau mau o pe ai o pe fa nga fakau tokoni au pito ai solo taxonomy ki he kau o curriculum writers ke na hanga structure curriculum ke very strategic ke hange goni he kai ke lava he kaure ka o talanoa mai he vai tesmare vai poini ka ore ko na lava vai matai fika katoa alu pe o progressive alu me hange ko lau ko ni ke lava talanoa mai ko high description a characteristic o foi a pere ka pau o ku te ke lava o identify foi a pere ko lau ya pere ko me be tabe ko manioke pau ke identify ko hai ai paketo ki lava whakamatala pate be ai he gai te ke lava o explain any function without able to identify and describe he gai ke lava o whakamatala e nau interrelate ai o progressive behe ako ai tu go e curriculum ya ko huinga ko no fatu go fao ke software ha urewa e kau whai ako o teach me he ngahi foi learning outcome ko ya sai ko taingo ko tawa o go ki he pe passive ma tu ko kau whai CV kau examiner is a different component ha urewa kau examiner o mai pe curriculum tatau na ave ke whai ako ke ni whai ako o piki a ngahi foi learning outcome ya mo CV ke mahino una was lava a CV ngahi foi mea e lava pe ke ne hanga o CV ai foi learning outcome level 5 i analysis i loto i ngai tari feu go ya pau ke ne ke lava i o prove ne ile level 1 level 2 level 3 ki mo autone ne tari de ofa ai o winga pe i hene pe reva he malava reva ke taulava o whole ai foi ai foi feu e pe passive ta Hoka tu koe piven. E wa pe ta ni ma foi feu ia go ya solo kai pe ga tamsi ya ko ya in the whole of tonga na de lava tari ya ko feu iso ko ngai me go continuous improvement me le vai foki le vai ke kau curriculum designer ke kau fai ako ke now look into why na ga lava i tamsi o tari foi feu o kai ko tamsi be to ta ka to kau sivi ka to he reason ko ya ai ko fai nga continuous improvement ya lava he software ya report ka to mai ngai mata vai go ya o report for greater feedback report ke matua report ke tamsi ako report ke kau fai ako report ke pure ako report ke kaya kako ngahi element ya o AI ko artificial intelligence na kamata hono beauty ke fenga ke na fenga nga wa ke ne to ai mafasia faka manual faka mai faka human kaya me pango ya ko hange ko lawa ko tai ma usia ai kai ke na lava ke na hanga appreciate ka kai fo ko me na no fa to kanga ki ai he mai no be dau he man do na to ha ke o bet ka nga ne ausia kai ke ne ma ausia ya ai ma inga nga we na fai mo no fa
Ko me go pehe ai he I kai to e lava ia vete. Ka o areva ko nauri aki. Ai fofo I outcome base. E mono anga hono design e faiako. Design e pe pasivi. He wai mono nga I blueprint. Kene monitor aki standard of quality. O course factor in there for the whole process. Kawo mea pango ia koe lahi peta e mausia. Ka ko hono moni na Australia whaka Pacific waitia ke ngawe ke motolo koe. Koe mea koe no una utala noa software koe fufo I tae mausia tae mai no lahi. E ko pau ke factor software ke foi motolo. Aia e piveni kono uhinga ke whamau ke uhanga o te atua nge me whakaukau pe o tono e mea koku mau whanau ki ai. Koe umea koni ku ke whamatala ki ai oku paurewa ke ai software ke ne lava o whama opo katoa u whamatala koku ke o mai pe oku ke hepe software aia me whipolokalama koni ku ke whamatala ai. Eko hange koku lau hika ke mausia ia he minister ako pe ko tare ki tako he ko no inga he ko pau ke te whamore la kaimi kita ke te mahino e for the whole process of education kau whata hai be mono he ko manatu ko it's all so much ke decision making on the whamau pop ai ngahi teita ke whera la ve mai tamsi ako kau ia no fekta he mea koini neo o ai ko ke he ange pe ngai bio data mo ngai extracurricular ka koe learning informations ke ne hanga o mai ha report hange ko ni ka hai ne ngai me na ke availa polo ia he iha fahinga system pe tai mo o mai report tala mai he report o mai report ka pa lava e o tau pe o merit pe distinction o mai he report e me ago o kune lava hai me ko na o CV o kune lava pa ne o mai e me ago o kai kene lava and that's available ke tau pe ka fo inga awe ko ne fe mau pe na ia ke he fo inga awe ko ya ke ne hanga o throw up balance sheet ki ha fainga accounting informations. Ka pau to no e ngai wa ke he ka malo ia hono throw up balance sheet. Ulava pe o employer polo pe ai kai o ke ne mahuinga ke continuous improvement ne ako ke ne mahuinga ke ne alugo ke employment ni malava pe ia tau pe koe tau pe koe ngahi I konga he computer u fe mau ke lava o backup e computer fe mau ke lava o titeke ngahi virus he computer install ngahi software pea fe mau ke develop a source code pe ko a software ke ne automate function ko pea to ia ko nga koe develop software kai ke lava pea employ ke ne lava maintenance system computer scan virus mo install ngai ai uhinga pe he report te ne wat me ai wai ai tamsi ko ni me ai no malo he tamsi ko ai ko hono mo ni me pango pe ko foi ko tau si le tau nga pe ko tau nga pe software me ko tau pe software ka ko taha ai ngahi software ko ni he ngawe ko aku he pasifiki o mai ko no ai ko ni software ko tongani ko advancement ni he na kamata ke ngawe ke ngai technique o ku deploy artificial intelligence ke automate mo customize ai operation ki mua
ki moa pe au toki kau I mea gon ke whau software. Na hange pe ngai software na whau. I tongani I he region, I he ngai whaitu wane, ngai regional organization ni. Na ke tata repository pe. Garbage in, garbage out pe. Na pe anga aine ono whatongia. Koe lahe maulonga a madolo umea koe ni region. Koe whainga ke reinvent a mindset mo whakaukau software development. Ke ne ho ke kamata ke nau onu ki he big data, artificial intelligence techniques. Ke toi lava o toi report mai. Ai mo analyze o mai informations. Ke tokoni ke mea koe whai tūtūn. Taha ngahi whatongia. Pakapate ke whatonga I pe koia. Ai anga I whakaukau koe he ngau whawharearea. Mahu inga koe informations. Ke ne hanga analyze on my situations for a better decision making. Inga pe he anga I whakaukau. Koe, me whakamata whoki na ke taranoa piveni. Na mahino, ke te ki mautolu, ko quality ka whai a ko I he taimi ko ia. O ku kehe, pe mo quality ka examine au kehe. Aina ke o mai ngai whakatata, pa maka ia at whaitolu, whi tatau pe, at tamai koe whaita. Pe hanga rewa e se aspohiva o mai rewa whi whakaukau koe ni, whi moa tolo koe solo taxonomy. Ko fuafua o mai ia ke potunga a koe whi moa tolo ko ia, pe nai os I he potunga a koe pe whi moa tolo e ko ia. Ko no fuafua. Ko solo taxonomy wai me da koe plum. Koe plum taxonomy. Koe u technique be o available for education. But never ke pehe ke ngau e aki e ha system. I ha institution ke na hanga systematize ke ha. Ano whakalere ke hanga au Aika kono fuafua o mai ke Pasifiki. He koe taha ia mea nai komenia I kau consultant me nusila. Koe pehe koe kau educationalist. Koe strength ai hu mai ai solo taxonomy he foi time koe ni koe ngā koe ku hanga o apply ngai mea wha computer ke tokoni kono. Aina nau pehe koe kau educationalist na nau os atem aki a solo taxonomy ke na hanga o unpack ake curriculum ke whaingofu ange ke whaiako. Kana alu pea o fulahi. Tanau te hang bena tō pelu o te present pe curriculum mea compounded pe. Ka koe o masi austi pe ulahi ai telefoni mai solo he o ilo be ke mau ka to ngai mea kon ke mau folau ko sai be ke ta wrap up ai be ai mea he kono moni ko foi ta pika concept ye ai go lau o ke ya be ke a honi ke ngau e ki pe ai foi mo tolo ko outcome base e pe pasivi pe mo ngau e putu me apango pe ko ne ko pe pe au ya I don't get ki mama e pare mi ato minister ko he kono hinga he ko issue ko ni na mau ngau e folo mau toria me ke ko de so lai ni po os presene ya nga ngau ko ni mono ngai mau inga ke tau unu ke tau tana ke ngai quality data ke lava o fai tutu ne me tau te fito ke tuku hau ke ya fai nga magatonga koe e piveni koe ka whaosa mo e konga koe ni ko o koloto koe pini kuna e ke mai ko totong ko paanga koe na mo mau me software na e pe unga pe na mo lahiange me na mo whakamore ki hono whau i he paanga kono mo ne so ka ke mau me hata he na ke tau mo pe he au ia
Ko au na ufinga o hanga polile mo tolo. Na ufai vea o ki afo tailul. E ufinga o ke hanga implement, Ko hamea o poni he whakau hanga implement. Ko ngawe ko ni a te tarape au ia. O se whakamore he ngahi potu ngawe a koe lau miliona. Ke nau hanga o establish a whainga intelligence database bank, but they have failed. They have failed. Ko ki silinia na whakamore ki taime motuani ba mo ngawe ke whai ke mea peanuts ia. Kai maua mea ia tahai ai. Kana ku lau beo ia solo he na ku tui. He kona moni na lahi whaka whehu i mai ia. He region ia. He taimi koe na very vocal. Koe vocal koe i whare area na whai pehe region. E tai whi maari ke ngai whai tūtoni mo mea. Koe na pehe piveni. O ko mausi o ko patience ke whalere e ngai mea koe ni matawaiwahe ako. Koe mausi o ku ako lere i peho whanau koe wai wa so aggressive. O koe poini a kuia koe sio ka kupe whanau. Koe sio ka pau te tau tokanga tau tolu. He kahi administrator he ngahi institution e ako. Koe whanau wako koe ni whanau kehe koe ni o kai malawa o unlock nau potential. Ko nau tolu e te nau o mai e palopare maki ho whanau. Nau tolu e te nau whatau mai trucks, ko nau tolu e te nau. Aia ki au na aku nofo o sio ka whahinga system, whahinga mechanism te taulava o ensure o ku no one is left behind. I he uhinga koe ni, with better information at our fingertips, we can make better decisions. He gulahi e whanau ia, tau pehe, tau te hanga o mai ke piece of information koe ni. Tau experience mai peta do. Na ia e taimia, o ia opeke bongbongi ui mai e lisi a kau. Tai te tongi ako. Na mai mō ki api, ka rege mō whoki mai mō tongi ako. Koe poini ko hango mahu inga ia he iai koe better informations. Koe tau hanga koe o send home. Ta koe send home ia koe ako hatahaya na tahaya ko break up e family i api. Ma vai e tambai ia mai whae. En haerewa ke kau sai ene ako ana. Kau kaifa ke tau privilege tau tol ke tau access. Ke tau lava iro mai e information ko ne ako sai ko ne pai o te ita o mava e mari per te tau lava pe te ki hola ke pere ko ni ka tau ko me ga scholarship kai o kai ke tau fai tu toni specific situations ko tau ta foki pe o mai foi blanket solution ko winga ko ya ko kai ke tau access ke informations. With better information, we can contextualize our decision making. Mahina pito e piveni ai whakatala no kon ke whai te agua o na ia ipe ni ihi e piveni e ku manatu I o kawai e ni ihi toke tana na hanga na tolo claim ai software porque whakau koni na mo o mai o nanau kau hono whau. Ko claim go ni na mo oni pe ko claim go ni na whafangi me ake he pe na ka ko mo honga mo to whale rei o whakapaanga foi software I he time go ya. Na mo oni claim na te kai. Solo. Just follow them. Pe o to ya na me o to fa. E to fa ia ve duke. Kono moni o ya nga be na wa sia pa fa be ka wa nga xio ge no. Hanga koni solo. There is a multiple field, multiple schools they can do. Kabau nau pehe waha nau tauke. Mo implement ko tala no ani o ferepe o high school he ni wa ge nau o ferepe o pureanga. Pa ferepe mo o area ia o ko wanga o developer. Ai ngai point of sales ki he
ngai rental company ngai supermarket fisi unau ke an go hinga o ko yo hanga mahino be unau mahino ai me unau da no ge ke nau tala no go me go na da fa ba wa lo ge ga hu ya hange ni ha ko nga me alere ke ta lat me ko nga me alere the software does not operate that way you can't plug ha ko nga software ke alo fra u ya foi ai ke au o mahino be au solo ya nga fa ko ya nga ye nau ta ma usia be na do nau tala no pe ai it is impossible que te ha o kwa que te ilo ha mea whega como software que te to ha mea software al moia fotua ha mea software piveni na ke hakan kata ki wrap up mo ai ta proklama ko ilo be ka to kia hakan fehu i mai ka kai tena to ki fehu i mai pe ko nga teu ho folau a pongpong na ke whaha foki ho talamai na ke osi vokolo pe ko he region ho ngawe na ke whai i he passion ko na ke mau pe ko ga pe fai fale area ko fehu fwenye ko fehu he to lahi ka pau na ke ko pureanga aklisi o na tu he ka ke nawa o fahu software ka ngai pureanga ko to pe o gui pe na ngai tau mo ngawe pe na o si fiema pe he pureanga aklisi ke na fai fo ni ko ni ke ta system yako ka pau ko pureanga ke he ni o ke tu he bo de fai tu la pe o ko fai fo to ko ni ke pa ngako na floro to nga mo au ko palo parema solo o tauhanga o mix up ngai mea ko mea ko ni na Australia fish na ulo to nga mo au tai ngo na pureanga a pilisi ko ta ke kana ta foki mea na pe ai o ko staka heni hena ka je wa mana ke na kula ka hawa ki mua te ke pureanga krisia na uia he kau officer ko me kau tare ki ta mo minister ko matao na uia ko regional consultant international consultant uia ko matao ta ko fepe ko foi time na mafure pureanga ala ke krisi pe au hawa ba uile va ko frapone same people kai ke pego kai fo kai ta tau kai ke au ya solo kai ke more ai ho kai mi ko me go na pe ai I will remain fighting ko kai ha peta o kulere ta mo ai kuri so I wanted to remain and fight these people e ko no moni ko palo pare mangonyo fe kuku mo ako o amanaki ki wanga o launch for wave hange ko na wanga go remove it I form moi from taha avec primary school tai mateu hange ko no ave ko ngoni nga yako ko ni diploma avec fralere university ki au na wanga compromise generation hoko he ko foi me ko ni prove he teita na prove he teita ya ko pesete pe ai ua noa pesete taval ke pesete ua noa o hake me primary school ki high school o na mateu pesete valu noa ta e mateu sai ko fehu e malama fe ke tau o hake fu pesete valu noa ta e mateu e tahi o kuloloto anke na lava kakawai ko me go na o no foi tau ka ve ko mo tolo ko ne acampesi e hifo ke primary school ko fu me go ni o na o stala no hinga symposium me ako ka ko ai ke mal de tau tala no at ke isu go ya ai impeki ko ne fai tutu ne ahon ki he ako i he ka ube mo generation hoko without a doubt piveni ka utea ha mea ke loto ke whaoseak kata mawa he poni ka teo ho folau i he whataha io solo nei be gi mena uloto ke utala no ke ka ko sio la he ho mai ko ilo ko ta mai mi fare area ka sai be ka ta programa he wika au hatai me ata koi malo abito piveni
Ma o whainga maari pe wha malo atu pa mo tala monu atu he te wholau kona whahoko. O whatu piveni. Malo sol. O wat. Kainga wha malo atu ka te mo tolu he lava koia. Whahoko koia tau prokalama pe mo whafafonga toka tapifitu. Kamata koia ke whai hano whamahino. Ai mea namo kore mai ke whai whatalanoa ki ai ke te whamahino ai mea kuiko software. O whamahe aholo i he ngahi whitu whapolitikare tato whito pa umai ke whare area. Whampena e on le et mo mahino atu ai prokalama ko ia. Ke te kimotolu, ke whao sipe, whamalo lahe te kainga ha mo ke ia whea e tau prokalama, o lawa ke mo mamata e ngahi prokalama ko ia ku tuku atu, pe me Vipon Media, pa mo e whatawange ke hoko atu, whamalo lahe atu i ha mo utoko, ni ku whai ke tau kau sponsor, lawa ke whamaho ngā i ngahi sponsor ku nau whahoko, e lawa ke toko ni ia ki hano tatongi, pe ha mo fua ko ia, ngai whamore ko atu pia me he kautahani lava ke hoko atu. I he ene pehe ko loto ke whamalo whaos ke kau sponsor. Tatau te whito ki he tau timi sponsor ko me he South Pacific Loans o ku nau tuu ko e sponsor whola taha ia ku lava ke nau tokoni ai tau kautahani lava ke whahoko atu ngai polokalama kotoa pe me heni. Ia o whia mau no, pe mau hoa ngai mea whapaanga ko e South Pacific Loans Starectable, pia mo e kaunga aue i whika ua ko ia o Cavendish Drive i loto manukau o kuna lava o mateuteu ke na huanga tokoni koe noa valunge au valu, hiva valu, ko e whika ia whamo ui, noa valunge au valu, hiva valu, te na o lava tokoni iha o whahinga palaparema, whakapaanga pe, una whare i koe, una tokoni i koe, pakapau e tena mamata ki ai koe mea koe ate ke hoko ia palaparema ai, tena whika ina toke ke whoki. Ki mo api ke te lava ta whafoki hono. Ko e kautaha ia South Pacific Loans, ai kautaha ko ia o kunau ofa, ke tau kainga Pacific. I tato whito ko tau kainga tonga, ke a kunau tokoni mai ko tau community o whai ngai whapaanga ko e ni ke lava o wao te ngai polokalama ke te tolu ki apina. Ko e uta fo o ko ia e tau wharekoloa wala, Page Fashion Store, o ku osi ai. Koe koe uta, nai koe u wala katoa ko nau kui loto pe ai, pe mo ngahi wala fo o, koe ata na ia, na kuma o ke lava pia o atu ke awa ki mamata mai ki loto, ke ngahi anga koe tu e whare, mo ngahi koloa koe te ke lava mau. Me ka koe uta fo na o stuange atu i he ahoni mga pokani afi. Lava ke mea atu ki ai, pika hiva o e Whatawhiri Road, hanga ki he tau mo e pia building. I loto nuku alofa, o kui ai Page Fashion Store, o ke peko ki ai, koe no taha pe ia. Koe tau whare kos ulu ko ia, o e Francis Tika, se waa ko ia i nuku alofa, tapa aki pe Page Fashion, whika hiva o Whatawhiri Road, hanga ke tau moe pe au wawhiha ki ai, ka uteagi ki awhi ki ai, o si mateu toko lahe apito ko motolu, whamalo atu mo ke ia whia ko ia, e tau whare kos ulu, hanga ki ko ia ki he tau moe pe au tapa aki pe o e Page Fashion Store. Koe ki ngau e ko ia whahoko, Philontesi, te hina ko ni pe me Brisbane, taha eni o ngawe kafkafa ko ne lawa whahoko pe me Asteria, ta whaaki koe hono ai maka whamana tu, lawa kene tō ai monumental koe nā, koe fumaka kakato, tō katoa ngai maka maapere koe nā, ai pe hono fumaka koe nā mo ki pare koe nā ki mua, pe kaiki ngā tai tohi hingoa, pe tāma ngai kupes whakatonga ki whia mao e whamiri ine asi mai. Kau ke whia mao ke pehei, ngai ofa anga koe ko nā mamao atu, te ke lava whitu taki he whika telefoni koe nā noa wha, wa noa hewa whitu, whanima, whataha ke Flondes, tene lava tokoni i koe, pa mei he ngau e koe kuna whahoko mea seria, i hono whaka māpere i kotoa, ai mala e koe ho ofa anga, tena lava o whahoko katoa ngau e koe ni ma au, koe whika telefoni ena ke whitu taki. Pakapau ke whia mau live stream, pe ko tā whalani, o kuna lava kotoa pe, ke whai ngahi tokoni koe ia ma au. Ki Brisbane au seria, te ke lawa whitu taki i he whika telefoni koe nā. Koe tau kau taha waka koe ia, koe siu i moana Freight Services, ai a Freti, whika telefoni no wataha, no no, hiva tolu no, te au hiva walu o Tennessee Avenue i loto mangere, o kuna mateu ke o mai ha outa pe me tonga, pe koe ave ha outa me o kalani ki tonga. O kuna o mai ngai konteini me akai, patau e me akai koe hatau kai ngā tonga i kau ngowe, patau os e nā doi tonga ke atu e nau paanga, pa nau toki o mai ngai konteina koa whatau atu i Morini, pe nau whoke atu, o kunau whitongtong behe pe
I he me mahina kotoa pe mahina ua kotoa pe, I hono whatau ko ia mea tokoni ku ke lava o ongosia hono toi uta, na whatau ia pe na whaheka kon tēnā o mai o si oatu kotoa hapanga. Me he kautaha ko ia siu I moana freight services whereti. Ko e kautaha ko ia I he kawa, kunani kawa, I loto Brisbane, whetuta ki kia le pasi kune o si madeu ke ne whalato ngai whia mau kawa kotoa pe I loto Brisbane, pe ko nau whare showroom ko ia, ngahi mohenga, hape whainga furniture te ki whia mau, kunani center I loto hawiru loto, ko nau whika telefoni ena fitu, ni maua, tolu anima. Te ke lape fitu utake te ki nau tolu, I he fitu ono noa, ono fitu noa, ki hono whakai ki iki, pe ko fitu o koku tu wai te nau lava whahino hino at kati koe, I he loto, haweru loto, I he kunani center. Koe kautahalanga ko ia, koe LC, LC16 construction. Ai kautaha ko ia vise mafi, no wataha, no wafa, ua no aono ni mataha, ko nau mateu ke nau langa, ha whahinga whare pe inu usilani, o stikite, ma upe inu usilani, tau ke ngā we laka ke tau e tahani ma, te ke lava fitu utaki ke te ki nau tolu, te nau lava o tokoni kia te koe I hao whahinga fia ma upe. Ke tu utaki rewa, kia vise mafi. Ko e lava ia tau proklama ko ia I ahoni, pa malo atu mo kau mai o fuke mo mau weekend lele tau toki filongo aki I he wike ka hau ka mo mea.